Goeienaand, ek is Lenet Francis Speer en baie welkom by Vanaand se Fokus. Vanaand fokus ons op die stand van staatshospitale, maar bietjie later meer oor Rooibos se toevoeging tot die EU se register van produkte met 'n beskermde plek van oorsprong. Die Noord-Kaapse LER van Gesondheid, Marupeng Lekwene, sê sy departement se ondersoek na 'n voorval by die De Aar Hospitaal waar die COVID-19-saal sonder verpleegpersoneel aangetref is, duur voort. Die LER was gister saam met die waarnemende minister van Gesondheid, Mameloko Kubayi, op De Aar waar hulle die inentingsentrum besoek het. Keith Suyster was ook daar en het die LER meneer Lekwene gevra oor die klagtes teen De Aar Hospitaal. Maar voordat ons na die onderhoud luister, hier is net weer 'n kort opsomming van daardie klagtes. Dit net so 6 of 7 uur min of meer het ons by die hospitaal aangekom. Ons het die saal ingekom. Daar die 2 susters wat aan diens was, nagskof susters. Het vir my gesê ons kan deurstap na die pa toe en vir hom gaan versorg met kos of en dit wat hy benodig. Hulle wag vir hulle taxi, hulle is besig om te chila, of hulle wag vir die nagskof of die dagskof wat moet aan diens kom. Ons het ingegaan, ons het my pa begin voer en water gegee, want hy was baie dors en honger. Die nagskof susters het vir my kom sê dat hulle gaan nou chila, hulle is 'n taxi of hulle lift, wag vir hulle buite. Dit was omstreeks 7:15 in die oggend. Ek was daar van 7:15 af tot en met 7:50 by my pa. Toe was daar nog geen dagskof personeel aan diens nie, of niemand het nog aan diens gemeld nie. Ek het 'n video-opname gemaak daai tyd en die dagskofpersoneel het eers 7:15 min of meer het hulle aan diens gemeld. Ek het uitgestap nadat ek 'n paar minute binne in die COVID-saal by my pa gestaan het ek uitgestap en vir hulle gesê dat ek my pa nou kos en water gegee het. Hulle was so geskok om te sien dat daar iemand binnekant in die COVID-saal was. Die dokter het hom opgeneem daar en weet jy, dit was my pa vreeslike traumatiese ervaring gewees. My pa was in 1967 laas in 'n hospitaal gewees. So dit was vir hom verskriklik. Van hy daar gekom het, die susters was regtig baie onbeskof. Dit was my pa moes elke keer as my pa wil badkamer toe gaan of toilet toe gaan of so, dan moes my pa 'n emmer gevat het om die urine en goed wat my pa gedoen het weg te spoel. En die dripsakkie wat aan my pa se gekoppel was baie hoog geweest. So my pa kon net nie bykom nie. My pa was 'n baie lang man. Met die gevolg is, papa het baie gesukkel en met die wat hy mos nog kort asem was, is regtig baie siek was dit vir hom 'n vreeslike storie geweest om by te kom. En hy het dan nou gegaan badkamer toe en met die wat hy baie swak was, het hy nou langs die pad geval 'n paar keer. En dan het hy geroep vir die personeel om hom te kom help en as hulle dan daar kom het hulle vir hom gesê nee, sir, you must get up, get to your bed. En my pa het soveel seer aan sy bene gehad van die vallery en goeters, maar hulle het hom maar net vir hom gesê hy moet bed toe gaan. Na 11 dae wat my pa in die hospitaal was, het hulle hom ontslaan. Maar my pa was regtig nog nie gesond nie, alhoewel hulle vir hom gesê sy suurstofvlakke is al beter dat hy kan huis toe kom. Ek het baie met my pa geskype en als en sy stem was totaal en al amper weg. Jy kon nie hoor wat hy sê nie. So hy was regtig nog siek gewees. En my ma toe hulle hier gekom het my ma hom versorg. Ons het op een of ander manier iemand gekry wat ons kon gehelp het om my pa suurstof te gee. Want my pa se suurstofvlakke was nog steeds baie laag gewees en hy het baie gesukkel om asem te kry. En so ons het iemand gekry wat hom kon gehelp het met dit. Maar dit was net 11 dae nadat my pa by die huis was, is my pa dood. Die Van Syfer familie het sedertdien ook 'n strafregtelike klagte teen die departement en die hospitaal by die polisie ingedien. Keith Suyster wou gister by die Noord-Kaapse LER vir Gesondheid, Marupeng Lekwene weet of hy bekommerd is oor die gebeure by De Aar Hospitaal.
Are you concerned about what happened at our hospital recently? There are many other cases in other hospitals, MEC. No, thank you very much. What happened to the Cyphers family was quite unfortunate, where the family walked to the hospital and he was left alone in a covered ward, which ultimately at some point he demised. We want to really pass our word of condolences to the family, and we hope that our team health from this hospital will learn a good lesson from that. We have sent the head of department, Mr. Rian Freedom, to lead the team to investigate this matter. He came here the following day after the incident, and then gathered all information with the affected officials, and then there's also another the same team is gathering extra information around the matter. It looks like there was some negligence from the part of the hospital, but we don't want to put the cart before the horse. So we are waiting for the final report. There is a preliminary report which we are handling with care, because we also learned that the affected family has litigated the department around this matter. So South Africa is a democratic state, constitutional democratic state. So we don't like to speak much about the matter, because now the matter is now sub judice. But as the executive authority, as the MEC, as I've said, I hope that our team takes notes from what has happened to the Cyphers family, and not ever to repeat that. You're talking about staff shortages. What is the problem? The issue of shortage of staff as well, it's one of the major challenges in our facilities in Northern Cape. It's a matter which we're discussing with all relevant parties. There's Treasury, OTP, and National, so that we must get extra nurses, in particular professional nurses, which can help us to run our hospitals effectively. But generally as well, we'll have to look into how do we ramp up our security, so that we avoid such cases where our people feel that they are being disserviced by their own government. So we really sympathize with the family, and we're hoping that when the report is ready, the report will be made public to the general public, so that people can engage with it, and then as a department then will then account. We'll ensure that we won't leave any stone unturned. We'll ensure that we go to the bottom of what has happened, and ensure that we amicably close this matter as a department. You mentioned negligence. What do you want to say to health workers in the Northern Cape who feel that it's just a job that they're doing? Well, what I would like to say to our workers, I understand that they're working under strenuous conditions. There are our frontline healthcare workers. I would like to call on them to really stay professional. They must serve our community, serve our people. We understand the constraints and the challenges they're working under, understaffed, times bad conditions, lack of a number of other things. The gap in the facility is so huge. So also we don't want to minimize our problems, but we're calling on all our health workers, both the clinicians and non-clinicians, to always be prepared to serve the nation, to serve the province, to serve our people. Ensure that where we can, we save lives. So what has happened at the DR hospital is quite unfortunate. We're hoping that we won't repeat that, but we must just hold hands and work together. And as an MEC, we'll give them support where we can. We'll give them support and ensure that we really improve their working conditions. Net hierna hoor ons van die waarnemende minister van Gesondheid oor die stand van staatshospitale. Bly by ons.
Welkom terug by Fokus. Fokus het die afgelope tyd baie klagtes van kykers ontvang oor onder meer staatshospitale asook staatsklinieke en ambulansdienste. Baie van die klagtes kom uit die Noord-Kaap. Keith Suster het ook hieroor met die Noord-Kaapse LER van Gesondheid, Marupeng Olekwene, gesels. For Juulsdrift, it has been vandalized because it was unutilized. What are you going to do about that? What happened in Juulsdrift was sheer thuggerism. Thugs destroyed the clinic, stole everything they can stole there. But what we have committed as a department is to revamp the clinic because the people really need it very much. So we are in the process now of renovating the clinic to ensure that our community there have some services. But also we have called this time around. It's not the first time it's been destroyed, it's the second time now. We told them that once bitten, twice shy. Twice, we can't even think about it. We can't even go there. So they have committed to look after it and to own up and ensure that that clinic serves the people of Juulsdrift and is not vandalized. That clinic will cost us in the region of 1-2 million rands. So we're trying to gather some resources to rebuild the Juulsdrift clinic. So we are determined to have the community there to rebuild the clinic. Within due course, we'll be giving a report back on progress around the clinic. But it's on the radar. We will be rebuilding the clinic for the people of Juulsdrift. All over the province that we go to, we hear that people are complaining about ambulances that does not arrive, or ambulances that are faulty, or there are simply no ambulances. What are you going to do about that? Because with COVID, people are dying and transport to hospitals is vital. EMS is an important service to our people, emergency services vehicles. Last year, we bought 70 new ambulances. All of them have been released throughout the province. We are waiting for the extra 15 from the total amount, which will be again distributed to the better part of the province. Areas like Garies and those outer towns, the line towns in the province, we will be ensuring that at least in every town there is an ambulance. But I can also report to you, since the intervention with the new 45, 60 ambulances, we have the numbers of complaints have drastically reduced. So it means that we are making impact, but also for this new financial year, 2021 to 2022, we will be getting extra 30 ambulances, which will further then help us to address the EMS challenges in the province. It's one area which you must, every year, you must make budget or monies available for EMS, because as we buy the new ambulances, the older ones, there's the huge breakdown, others they have high mileages, others get involved in accidents. Like now I'm speaking to you, already more than 3 to 5 ambulances, the new ones, got involved in accidents. At times our drivers hit animals during the night. At times maybe fatigue, it didn't just cause accidents. So we'll have to have a system on how do we replenish our EMS vehicles. Not only even the vehicles, we are also busy in the process of increasing the capacity of our human resource in the EMS, because we can have the ambulances, not having the qualified personnel in terms of emergency services. So it's a balancing act which we need to all the time strike. But I'm confident with the EMS that we are getting somewhere. This year we are waiting for 15, 20 new ambulances, but we're also buying extra new ambulances as well, so that we have at least we have a new fleet of our ambulances throughout the province. But also you'll also appreciate that some other parts of the province are really deep rural with very bad roads, gravel roads. So most of these ambulances on these gravel roads, they don't last, you know. There's lots of breakdown, damages, and others, you know. But I'm optimistic that it's work in progress. At some point, we'll be able to report that at least
EMS is under control. But with the new ambulances we bought last financial year, it has done a huge impact in the province. Fokus het ook die nasionale departement vanaand na die ateljee genooi om te praat oor die algemene stand van mediese dienste by hospitale landwyd. Die departement het gevra of ons die onderhoud op 'n latere geleentheid kan doen, aangesien hulle senior persoon wat met ons sou praat nie vanaand beskikbaar is nie, maar ons sal nog steeds wag. Intussen het Keith Seister gister op die aar ook 'n kort reaksie van die waarnemende minister van Gesondheid, Mamaloke Kubayi, gekry oor die toestand van staatshospitale. Capacity of healthcare workers, it's a long-term issue. We are addressing it. As you know, for example, across the country, there's been shortage of nurses. Not that we can't hire. For example, when we asked Solidarity Fund to assist us, when we had the surge in Gauteng with nurses, we were looking for a huge number of nurses only to find a little patch. All of us were fighting for these nurses. What it says to us is that we need to start paying attention into the pipeline, in terms of training, in terms of education, so that we can produce all categories of nurses that we need for the system to function effectively. So some of the things will be immediate interventions, some of them will be long-term. But we are not saying there are no problems. We are not saying the health system is perfect. There are weaknesses that we must consistently address. And COVID-19 has actually even put bare some of the issues that we needed to fast-track in resolving. Nou sodra ons kan praat ons in diepte met die gesondheidsdepartement oor die vrae, klagtes en die bekommernisse oor staatshospitale. Indien nodig sal ons ook daardie onderhoud vooraf opneem, maar daar sal gepraat word. Bly ingeskakel, net hierna praat ons oor Suid-Afrikaanse rooibos wat onlangs tot die EU se register van produkte met 'n beskermde plek van oorsprong gevoeg is. Ons is nou terug. Fokus het verlede week berig oor Karoo lam wat probeer om in die Europese Unie se register van geografies beskermde produkte opgeneem te word. Rooibos het dit reeds reg gekry. Dit beteken rooibos word in 28 lande van die EU erken as unieke plant wat in die Cederberg omgewing in die Weskaap en in die Noord-Kaap groei. Fokusregisseur Jolien Reed het met die Rooibosraad gesels. Wat dit nou beteken die feit dat rooibos nou geregistreer is? Ja, so ek dink om 'n bietjie agtergrond te gee, rooibos is geregistreer as 'n geografiese aanwysing. So wat dit beteken is dat rooibos kom van 'n sekere area mos in die Cederberge en dit beteken dat slegs rooibos wat in daai area gegroei word en rooibos wat in daai area verwerk word, rooibos genoem kan word. Ja. So dit was vir ons as die rooibosbedryf 'n baie belangrike ding om te doen, want ons wil graag hierdie baie unieke plant, wat eintlik deel is van ons erfenis beskerm. Wat beteken dit nou vir die bedryf? Dit gee gerusheid aan boere, want ons kan nou weet met 'n geruste hart dat enige rooibos wat op die mark is rooibos wat ware rooibos is, en is rooibos wat kom in die Klein Willem area, waar hy moet groei. Dis nou nie as iemand oor see gaan groei, iewers anders kan groei en kan verkoop as rooibos nie. So ek dink daar's dit vir die boere en dan is daar ook natuurlik die tekentjie van die geografiese aanduiding wat mense op die pakkie kan aanbring, want aangesien ons die registrasie is natuurlik ook voordelig, want die Europese mense ken daai tekentjie baie goed. So hulle sal miskien dan nou sê, maar hulle staan en hulle kyk na 2 pakkies teen die een en die tekentjie op, en sal hulle hom eerder miskien optel en koop, nee, ons hoop so. Maar hoe lank het dit gevat om tot op hierdie punt te kom en hoeveel werk het daar ingegaan? Dit is 'n redelike lang proses en ek moet altyd sê, ons is so mooi bygestaan deur die departement van, ek dink is besigheidsontwikkeling van die Weskaap, Dr. Dirk Trotsky. Hulle het regtig ons hand gevat en ons het regtig saam gewerk daaraan. Maar die punt is, dit het wel 'n baie lang tyd geneem, want jy moet 'n baie spesifieke dokument ontwikkel en die Europese mense is baie presies met wat hulle het daar moet ingesluit word. So jy ontwikkel die dokument soos wat jy goed dink volgens 'n riglyn en dan, dan gaan dit nou eers na hulle toe en hulle sê dan vir jou, nee, maar ons wil graag hierdie inligting hê en daardie inligting hê en die dokument beweeg heeltyd deur
ons regerings. So dit beweeg deur ons regering na die Europese regering, dan beweeg dit weer na die groep wat vir hom moet hersien en dan weer so die pad terug. So dit is eintlik ek wil sê dis nie 'n tydsame proses nie, maar dit was 'n baie langsame proses. So wat is die volgende stap vir julle in terme van om hierdie erfenis verder te laat groei? Dis eintlik vir ons, dit was 'n 2-stap proses, want die eerste stap was om nou die erkenning te kry in die Europese Unie, maar die erkenning en die beskerming wat ons nou het, is dan net van toepassing in die Europese Unie. En ons siele gaan nou nie rus voordat ons dit nie op 'n internasionale vlak ook reg gekry het nie. So ons volgende stap is om met die Wêreldhandelsorganisasie te skakel en te sê, goed, ons het nou die erkenning gekry op Europese vlak, maar wat staan ons te doen en wat is die proses om dit ook te verkry op internasionale vlak? So dis definitief ons volgende stap. Hoopelik kan ons dit ook binnekort oor Karoo-lam sê. Maar so wat 3 jaar gelede het die Namakwa munisipaliteit onderneem om die rioolprobleme in die Nababeb gebied op te los. Regisseur Keith Suyster en kameraman Eddie Stemmet het in 2017 van inwoners se rioolprobleme vertel. Wel, Keith Suyster was nou weer daar. Onthou, dit is nou 21 en dit blyk nie veel van 'n verandering te wees nie. In 2017 het ons fokus kom doen oor die riool wat die gemeenskap van Sonop geplaat en wat natuurlik vrylik die Skaaprivier invloei. Oor die munisipaliteit, die Namakwa munisipaliteit het gesê hulle gaan iets omtrent die saak doen. Wel, soos vir my lyk, is daar nie veel goed nie, want soos jy kan sien, vloei die riool nog steeds. Wel, fokus het probeer met inwoners van Sonop, die woonbuurtjie wat hier reg langs die stroompie riool lê te praat, maar die mense het gevoel dat hulle nie hierdie keer op kamera wil praat, maar wat hulle vir ons wel gesê het is dat daar's wel veranderinge aangebring, soos die rioolpompstasie wat aangebring is. Maar hulle sê die stasie, die rioolpomp, doen ook nie sy werk so 100% nie. En soos jy kan sien, vloei die riool nog steeds rustig die Skaaprivier in. Keith Suyster vertel binnekort daardie storie. Onthou ook dat hierdie tipe kwessies ter sprake kom by die plaaslike verkiesing. So maak 'n punt daarvan om dit te onthou. En so gepraat van onthou fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC2 herhaal. Ons is ook steeds beskikbaar op YouTube indien jy dalk die Olimpiese spele kyk op SABC2. Maar indien jy met ons kontak wil maak, besoek ons Facebookblad of jy kan vir ons 'n e-pos stuur. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Stuur dit aan fokus@sabc.co.za. Bly op hoogte van al ons stories op ons Facebookblad, daar op Facebook by Fokus SABC. En dan volg jy ons ook op Twitter by Fokus ZA. En baie dankie vir die terugvoer. Hoop jy kan volgende Woensdag aand om 7 weer by ons aansluit hier op SABC2. Mooi week vorentoe. Totsiens.